Adom TV Badwam Suni yada ni ite ekute gwase ni nkran hyensaman anopai so ode amaye sama sie na Braston Sauti bi Adom TV kase ensam no do so ne yetodwa mu bi ya wo betie ni ensu tobremu ne ewo yinti osofo no a wo hwe local government ene rural development so abaprakọ emiamia ensu to ehadwe ho no yede ho nsam no chiremu ebebremu ene ya make say snit adwumakuo no so aye ne se won mo a won kasa ye wanyuma so won be kasa na intento ho snit no won so de be eye adwuma eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wo Go TV 119 DSTV 280 media fia amankwa tamaklo afia ne die mutie se de nsem ne chiremu ankasa etie Esi tobremu na yewura no fenfen nom ne ade ne so tonso o my Ghana mu mia hodo bi wo hono mu a eto kituo kesi obeyiri e de asane ma ene enyapade ne santi osofo a wo local government decentralization rural development so Daniel Butche ya dodo na anim no Dan Kwaku Butche no wode nafo num asinani so amansina hodo a wo mo sa ha oni nyina wo ba pro e de afa ho Adom TV kase etwa so Yama assembly bia achire ba bia nsuyiri a point efaba assembly bia yes analysis am say munya mahu ena mahu challenge ewo bia electoral area ba ko no enye the same as the baby ho baby wa gata mu na esha baby wa ewura afuom baby wa eyesei baby wa eyesei la ho ne low o my analysis ni nyina your fiscal planners and engineers o my ni nyina na make say nipa ni nim say o challenge ewo ni ye o ma di ye kan no etie problem na se a eno boa na kwasa asema o ka chemo kwa problem o mo ntia se a ene onye sika millions de nkwa ontimi nye be kwa de no ntia se that is the first thing ya o ma ye meetings bebe ya chiro o ma tia se into each assembly we are dealing with 17 assemblies. Yeko be August mu ho no na ebia nsuo no so se eto a etwe note de ba nti ne asan etim note no e de efrim ba yem proti ade ne wie nti se yan wie ne e de ahopopo ekoya ye be breach law no law so ye breach a eno no so what it goes with anything ama ya ide no ti mo de munya abotre ye beba near what market areas na den there omo pra no hu de agum wahu yen crofo no e pra all right but still every day operation clean your frontage by ya ko educate you omo de bia ye chichi amanfo ko but still omo pra no mu de agum Onomo so ebetumi anye ebienti no eyade assessment adwumakuo no at the self-employed enrollment drive initiative aba ombota baako enei dache ne na ho dene ubedu mpani fieso no ntumi nya adwuma sede na wo ye nti saa sika no ene bebo ho bra Adom kase etwa so omo adwuma omodom senate no omo na omo ye in the minority and also omusa at the moment there were only 38,000 people are omo adwuma omo be insure omo income e was net na the woman say e ba na sa na che say dache dodo na omo nya pension so mfaso ori esan kato aso say mfasode a wokwa ahomegye mu a wobenya free senate fo ho no mo no egina sika ebra na wo ye adwuma no woteto ho akitua amanfo abedi clear e was senate eno so na yegina de tua pension nti ehu behia say a self-employed a utia contribution no tua contribution a emu odru na se emu odru dache oje o pensioner pension so emu be edru na ye ka sei amanfo bi se pension so no me ka se obi wo ha oje pension aye 169,000 obi so oje 50,000 obi so oje 20,000 safo no omo aketua omo de bre se me insure aketua we nti me tua eso sei eno ho na ye hwe a ye de tua no pension na de oje de ewo form no ono so bi se aketua ben na ode ba se yemfa enye insurance number no nti ehu behia pa se ya ye adwuma ye ba ye insure akitua ye giankasa na wo soro a dachi ebebo ayen ya wono share technical new operations so our Ghana Tourism Authority call Samson ne Adom kase adum komo wo se aban no ani da kwan sa kwansere adwuma no ya nya kura nipa be se 1 million de wo mbebo man mu ensrahwe faso ebenya no so beboa o man toto ye sikasemu on Adom TV etwa so last year na first quarter no yenya
155,400. 155,400. 2023. Ajampoko 209,975, which means you almost 5,000. It shows say a queen consistently. Over all the years now, there have been an increase. 2021, now first quarter of the year, you get only 52,188. 2022, near 155,400. Now, 2023, in the first quarter, 209,975. It shows how we are working to ensure that people travel to all these areas. And the Akwansle Jumano Yadia Pigen Mupa na Bekoso, near Jumaden, Senebeya, Ipan Behunu, Yamaimu, attraction site here. Na fiso etumi aboama ejuma create jobs na etumi nya revenues within the local districts na fiso etumi aboa ama yankasa ye de Ghanaians no etumi hu attraction sa ono ne dewura ye bo ejuma ko bi en sha ban ase wono mo ayenhwehwemu ahodo o sahwi asempa na ye wo dwabotoma nsinimo Western North Mantum Numu ama bededi se hodie ye kakura se nhyeda man mu so pa wo mo edimu akotene senior high school no ho nso papa bia ni ho adwuma nso kura ni ho nti ama maburu de wo mo ne namu saa wo se mu odin wo sahwi asempa na ye pa wo se aban na de nani hwe ho wo bo ade hye ye wo kuro no so one Adom TV atoso ohade ye obebile wo kuloma ene sensu ayenom kula no galanse fo na ba be seni na ye ya bi kula san no mo okobu nsu ba ko a buta de kobu nsu a 5,000 no ma so bo ayeden keep ba ko 1 cedi wa ha eti na okula 10 cedi kula untimi fa ni di problem de obebile e wa sempa na di kan yensu nye ana yisukun so ye sign per secondary school ana mabun so ye nya adwuma enye because mabun na no anse titi fie sa nya adwuma ye ana secondary galamisi so abakrum ha essay en sas no ye ni ohine okrodie mu so ni nkomo ne misa na na so se en se ye ban ana omde egu akwam a maburu won patam ha ane timamufo won patam ha so asetran so ebetimi edi eyie how did bebre ebi ni adwuma ye sisi amene okase me babako awie pole HND in accounting but onya adwumaye me kase bi kura wo university you had BDS oya agribusiness owie ase be ya obenya adwumaye so no so kwaya asem enti adwuma no de in fact how dey bebre ti yesre aban o mebu anwuma bi e mayen se be ya ye mafra awie school no ombe adwumaye adwuma ni krom a yempo se we ni ba ye galamse ni ba ye na ya de mu bie mu ma ye krom rante no kura etimi ye ya na kan mi se mrante no adwuma enam se nti no ama ho kire aba mrante no so no wo betia esi we yakowia obi ade we yakowia obi ade we amakro no nso ahyase a eba kuro mu wo niam nketenkete bi ho ntimi dem mi se ye ma mrante no timi ka kire wo se adwuma sem ti na ma wo mu di agro ye ni adwuma ye no kure because ye hu adwuma titiri a e wo kuro mu a mrante no ebetimi aye Ghana Mampeni Nana Danko Kufuado Aje Mame Gertrude Araba Isaba Tukonu atum se ono ene Chief Justice ayenya no enti yade ne ka ho dia na ne etosom ye nsani a oba abenya dibia etiseye na ebemu nso a na ye mrahye bedwafo agi a wono agi ne tumu ne aye ho amamre ne amane amenne wabe Chief Justice Adom TV kase etosi. The collective duty is thus imposed on all of us, whether from the public sector, security services, private sector, political parties, civil society, religious bodies, or traditional authorities, to work together with our different views and different perspectives for the Ghana project. Chief Justice Awomo eyini fofroi eye djuma ewo Supreme Court ansan wo bedi sa Chief Justice abra Awomo agi ni tumu no enipa ahodo bi Awomo ebepiemu ewo ho eye mrahye bedwafo aban mu mpenifo aloyafo ajudgesfo eni mpenifo a wo mo kebie wom Chief Justice ekasa no wodi tudwa se wo behwe ama atentin ne ewo nsem akonenim ewo manmu a
The expansion of electronically accessed library services will require support. An increase in the percentage returned to the judicial service from our internally generated funds will greatly help to accelerate the work that needs to be done. The raising of facilities to create world-class centers of judicial learning and exhibition of historical accounts around the development of justice systems will be a target for revenue creation. The production of manuals, practice directions, and resources to assist litigants in our courts will not only increase the efficiency of support services, but also reduce untoward abuse of administrative and judicial discretion, while raising financial resources for the judiciary. Adom TV, Badwam kase na uguso no na adishia womuwo bekwai say the aje wo nsem kra anwan kwanta ne bojare kwan na die nyame ani mu ne nya de se ekoyie wo mo sre penso to ekura de ne ene wono mo awie kebe ya ban panifo mra ho o meye ma wo krom ayi we pa de ye kwan ye efiri krom de besene ko anwan kwanta kwan de enye kura starting from SDA sa de besena kosi anwan kwanta kwan de ye ka se ya na ye boa enye sebi aban onim aban si ana mufo nyina so wo bekwa akudu mu ha no say ye o munim pote se kwan nye enso keka no ebu ye ni aguso se o mbo apayo se de ye ntimi nkyere enti no yesre mo medias mo hwe na mo nka ho bi asem fama ne ye blepa e wo ye kwan ye ho e kwan de eno kwasem ni ye ho kyere pa wa ha pa esanse se o de kai free bojare eso besna kwanwa kwanta enya de ketwa ye ne MC eni komo ne yemisa MC se da ban na ban ebe ye sa ekwan se ti biara no obabe na eye central government no neni wo ho na so da from e kebichiro director of highways we need dinkita home run first deputy speaker of parliament Joe Sewusu ye MP oba last year all of Fred the shop contractor so he's mobilizing to come to site oba be dey make chese ya botre me dey the Isaac K Nomanyo Adom Kasie Oswafo be dey chire ya wo share employment labor relations so bright rekubro be na wo se ne child labor nkra ye de won mo mkrutu no ya miani mu ne ha dwen ye pa na ha wo kwan bi so a ya nhwe ne nyina ya mfe ho anyimu asia no kwan a ebeje nsemu ento so no ne Adom Kasie edin komwe the campaign will go a national plan of action against child labor MPA ya yebi first 4-5 years and ye koye MPA 2 and no ebe in 2021 ebe na the global report on child labor by necessary we are seeing now about 160 million children are in child labor. If we are seeing now Seth Kwame Champon eyepo yamanta musuafo ono so ne kasa yemu ene wadi tu dwa se ebraso se nkura huduo nyina eka wo hu bomu na wonom a esan wo hia ne enyama bi eka ho nti ema wonom eton wo ma emu okoye adwuma no obetumi etu ase enu wo fie so se e wo so okoye adwuma na esan se de abotire wo fie nti no na ye twen wo ase ebinum ye ye wo apayo se obetwe mo frase amafra akoson ensese wonson we enye se wotetu ba wo fie na abosoma se wonsen ma no enye no bi ni we eye se abofra ne mfini ye na betiri mu se na betiri drui ni ebe suma no se onko yina anase wonko nso onko yina mmora anase wonko yina na onko do engodi pa no fa pehwe ebusuya wo fie abofra wodi efie nkron abofra wodi efie nso umani se juria wobu ebiase na emra Mento Akasie no so na pani ba ko na dide kwan so obetu franka ama MPP amanyoko Alan Kojochiramaten ode ato MPP ma enim so obi obetimi aye nkunim difo wo 2024 abatuo mu no eyo no Alan Chiramaten to monto emfama no bra prime minister ne be hyase Adom Kasie etwa so padodo no a wo muta ye ko na chi no de omo hwehwe ne se delegates no ebeyi obi a
sabe nyasa MPP fo nko ne pe no obi a Ghana fo nyina pe no si ade ni di party n'anim a Ghana fo beto aba ama no ene di kan wo mo hwehwe Emrashe bedwani yo gina hode mo amanfo mo ewo askwa abato mpesua so Patricia Piaje ono ama na mu ekasa edema Alan ntoboku enso de tudwa se enipa wo pre di brewo MPP amanyeko ni mu no de ema ho nsam de na koma so pa eyura alanchamanten nti ema wo modin a so obegina ni so ade huna tum no mata na chi se ne be ya amanyeko no frank atufo di bre no oba befa no mama so ho nsam egira brane ya obetumi ahyehyɛ adwuma ama yemma no say a man the youth na work room haseno adwuma na wo mo hwehwe ono so wa ye adwuma what me create opportunities ne de maye enti nim say ye nua ma no say omo po bi e be create adwuma de ama wo mo mama de na ye webra alanche mate enkoko loyal ladies and so esakia ne ken Pampani abedi eche Alhaji Dr. Mahmoud Baumia wono na presidential primaries when people no odisunkunim. Yes, re omwa ebeyi omampeni delegates yem kawo show emma no yensabu yensayem omonto abama Dr. Baumia wono na obetimi edi nanade no de yakọ ye enkan ebisa waye bida wode niema bebre na aba aboa ya me break it no te wo wadwen a ebeboa Ghana waye bi eniema bebre ne hu sa wode aba ebi ne den drones ebaye etimiti edroko sempoa ekura bi ase ene wo woka obi kura wo wadro wo ho eye baobia eniema bebre no waye kasa no achire ene ko mabi ede nsem sei eto aso wane ntuma MPP na MPP ntimi fa no ntuma pa infra no meboa ye mama ne ye mama mo ko school no ne nya djuma ma ye mana ye nere so anka ye emana na okuani esa se ye youth ye niska ye de ye djuma ye so dana ne ye di ye ya nko school ye so ye nsu ye djuma ejana ne ye di nti esre na ohue mombo no so ya asem ne ntimi nko ye Kaswa Akwele District Court Ora Steven Oforia City Edwamo no de nipa mienu akoto afiase wo mukra akodi emrama won kwan ne pepper spray ya emrama won ho kwan kora nti enu nti watwe won so Adom TV etwaso Suspect a womu edi omukopie mu ewo court no womu din eye bingo boarding imano yakpa prosecutor a wokogina court ho edi nsem atudwa no inspector Sefas edi tudwa se June busumi mu ana eye Kaswa Divisional Police Patrol womu esi kwan so ana womu eye wone adwuma ana womu ehia womanfo ya na womu etwi ehyen nenum ho na womu egina ehyen no ehwehwe mu womu hwehwe mu na womu hu se meko spray ehyem ana etuo na talisman esan eka Neno ana womu bisa bingo boarding eni yimano yakpa enime ya ewo womu ehyemu na bingo boarding ede to aposifo enim se etuo na ehye ne hyenim no eyo sojani bi ana ode man se wonhwe so emano we ana inspector Sefas ede to dwa se womu gusua eye ensemu enhwehwemu na court no ahye se safoi ensan emra court eye June busumi ekonewiye